Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Harleen. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Pudno tay kunada at ibabawi ket kanayon nga adda iti udi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Harleen. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Harleen, talaga nga gayatak unay ken ka. No siyak ti pilyem kadagiti amin nga agar-aram ken ka. Saan kanto nga agbabawi? Mang Robert, pangaasi yung man, taisardan yung dayto apa nagar-aram yung kanya. Saan kayo kadi amabain? Bain tititawan ko. Idinto dada kayo kat 45 yun. 25 atawan ti baet tayo. Dandan ni katawanan nyo ni tatang ko. Di kayo kadi mabain nga agaram iti ubing? Panagkunakat sana pangrukudan ti tawan, no may papanken ayat. Tinapatag, kabalak mat nga ipaay amin na kasapulam. Isu apa nga asim ka di tasong batan na kon. Ikasar ka adagos, no lakit di tasong batan nak. Ay, makita yung kadidagito'y dot-dot ko, Mang Robert. Sum-sum garda, gapo kadagita nga ibagbagayo. Apay nga ipilit yung ti bagayo iti ubing. Agberok kayo iti kaedadyo, ta iso ti asawain nyo. Tikaskan ka nga rod ti kayat ko, Harleen. Nakayawan to'y pusokan ka. Iso apang asim, masyan ka kumamit kanyak. No kayat mo ti ubing nga asawa, apay asaan ka ng asawa, idi ubing ka pa'y, Mang Robert. Itaalakay kan, kayat mo nga ubing ti asawaem. Amumeta na bayaga ki di abroad. Nakumikuma ka nagpabaknang. Itak lang nga nakapanunot ang mga asawa, idi nakitak ti kinapintas mo. Ay, nagadukat nga amumon. Saan ka nga rod akayat? Adan sa bali akayat ko. Sino ka di ti kayat mo? Ni Marvin. Iso ti kayat ko. Anya? Dayjay, akas laka na yun matmat nagtisapin na. Anya nga iti kinayat mo iti dayjay. Pangalaan na nga iti ipakanaken ka. At dangag pa'y suitsura na. Gamkasla di na pa'y ammo nga urnosan ti bagbagina. Saan mo na problema no pangalaan na itipakan na kanyak? Awan bibiyang mo ijayan. Ti problemaem, kat no kasano ka makabirok iti katawan na mga asawaem. Binastos mo manay ni Robert? Imbiskit di nga iso kumati pakiasawaam taado ti kwartana? Saan kanto nga problema? Kasano nga ibagayo asa anak nga problema? Ado nga agpaiso ti kwarta. Ngam inoras mo't ama stresak ang makakitkita iti lumakayan arupa na. Anya nga iti problema no lumakayan? Saan mat nga iso tinalada? Ado mat ti atiwan na? Mas kayat mo kitday, inday di amarbain? Wan ata iso ti katawan na. Nataar, natayag, kan ubing pay. Makapa-attract ti langana. Sa anak ang ma-stress ang makakita iti rupa na. Sa anak kasla day di Mang Robert. Ay, uray awanan. Nukas di arupa ti kanayon ang mariingat iti bigat. Masidam ay aday tayo bagbaga makinagwapaw. Ay, usarang mamit na panunot ma. Sana aday ta pusom ti pagandaram. Basta, siyak ti agpili ti pakiasawa ak tatang. Siyak mo't ti makidun na. Saan mo't ada kayo? Nagswerte ka lakit din gayam. Pasikat ti kinayat ni Robert. Ha? Robert, kun kunamlatan iti day di alakay? Lakay nga. Kadno agkaban magpailaang. Dandan ikatawan na ni tatang. Iso alakayon. No kasta nga, di mo kaya? Pakpakawan. Oray awan makias asawa. No isumot lang ti pakiasawa. Unay kan gayam? Nagdakal di balay na. Nagbayag iti abroad. Oh, saan mo kit din akayat? Nanamay to ti biyag mo, no bilang laang. Di isi kan ti makiasawa kan kwa na. Mabalin ayamat asyak ti mangaram kan kwa na.
No kayat naklakit ding arman. Ay, sang bata ka dagos. Ay, unay kan. Kaslaawan mo't sabalin a pagpilyan. Agyaman at sinunggatan nak. Kung naklakit din no dahi ala kay Robert ti kayat mo. Uray awan mo't na. Pag anok ngay mo't tilakay. Arlene, mabalin ka din nga arakupan kan agkan ka. Mabalin sinumbatan ka nga rudon. Kaayan-ayat kan. Di mabalinan. Awanan ka iti ba ay? Ha? Dito'y pa'y mismo abalay ka, ti pangbastusam iti anak ka, o? Awan babain mo, Tatang, Pumanaw ka. Ta mga nuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka, lalaki. Panakon Arlene. Ang mga noon niya pa'y ti aramidan ni tatang mo. Ha? tatang, apay akas di matimpakita yung ka ni Marvin. Kaayan-ayat kon. Sinong bata kon? Gaputa sinong bata maun, aramidan nanti kay kayat na kan ka. Kat dito'y pa'y uneg ti pagtaangak. Ha! Jak kayat na makita ti rupa na di alalaki. Jak kayat na di alalaki aparakan ka. Kat no ada respitum kanyak nga amam, tung palem ti kayat kau. Nakaungat kanyak ni tatang. Saan na kano akayat a makita ti rupam iji balay? Talaga saan na kaakayat para kanya? Kasanuta nga ron itan. Do iparit mo't ni tatang mo ti relasyon ta. Jakam mo, masurunak mat ka ni tatang. Paritan na ka makipagkitakan ka. Anya nga tiaramidon ta itan. Di sana pa lang nga mapanji balayo. Sa dino nga rin ti pagkitaan ta. Mapankalatan ije kalapaw ije talon. O sige, ijay latan kalapaw yo ti pagkitaan ta. Awan at talaga ti babain mo ababayan niya. Tas sikapay ti mangdanon kini Marvin, iji kalapaw na. Indanon mo ti bagaym? Ha! Adda nakakita kan ka, anang danon kan kwa na. Kat no saan nyo matakayat nga umay dito'y balay? Gaputa sana nasaya ti intensyon na kan ka. Siyak ti agpili iti kayat ko alalaki kunak mo tatang. Saan ati kayat yo alalaki ti pakiasawaak? Kay, awan nga rod karbangak nga amang bagbagakan ka. Ore agan ano kayo? Ni Marvin laang ti kayat ko. Agtaraytan Marvin. Sakit tinakam ko kani tatang. Iparit na makipagkita kan ka. Sumurot akon kan ka. Ha? Sige, no isuti kayat mo. Di agtaraytan. Sa dino ti pagyanan ta. Mapantagyan iti balay ni antik nga day abroad. Siyak ti caretaker ijay. Sige, nasayat nga ron no kasta. Inton rabi itang agtaray. Urayan nak ditoy iti oras ti alas 9. Ay, anyamat ng tikastoy. Nabambanog ti tao. Ngam saan ka pailangan nakaluto? Nakaida ka pailangan di takat aldawan. Pasensyakan. Aglaladutak. Maulawak namin abumangon. Aginawak samot kan. Saan pa'y ngamin asimang ko ti binulan ko? Sige, siyak pailangan nga rin ti agluto. Ay, una yun tikastoy abiyag. Pasensyakan na talaga. Agunayak mo dito'y balay. Naawan rik-rik na Nabartag ka man ang asimmangput. Masansan mo ti panaginom mo. Anya ayat ti mapaspasamak kan ka Marvin. Addan ton anak ta. Ngam apay akasta ka mo ton. Makabanog tikastoy a klase ti biyag. Saan ko makastoy karigat ti biyag ko? No saan nakapinilit nga agtaray ta? Ngam pagayatan tamot ado da ito ya. Anya? Si Kalaeng! Ala, agidasar kan tamabisinak. Anya ay ti dasar ko. Katawan mo't mailuto. Ururayan ka nga rod. Takunak no da isang put mo. Anya? Awan sir-serbi matalaga!
Napan ka kumaimutang i-gestor, ha? Ururayang naklatan. Ala, ingka umutang. Aggunay kan, no di mo kaya't atong paan kamanan. Uwan, sige, mapanakon. Pasensya kayo, nana. No umayak manan umutang. Mabainak ko ma. Dangranak manan ni Marvin no sa anak nga aggunay. Ay, an-anusam ka dilatan ni Marvin. Apay, adi mo pa'y lapanawan. Mabainak mat nga agawid, nana. Awan rupak nga isangok ko ni tatang. Gaputay parparit na idi amakisinara ka ni Marvin. Ngam natang ti ulok. Kat nakitarayak. Kat, an-anusam latan ni Marvin. Nga oray ka na yun nakaasaktan. No siyak ti ka, panawa kon. Kat dumawat ka iti pamakawan ka ni tatang mo. Imposible mo, asan nakabapakawan. Diyak ka mo, nana. Agbababawi akitan. Ngam awanan maaramidak tanalpasan ti amin. Saan kun ama isubli ti napalabas? Isumat lagayam amanon nga aldaw asan ang nagaw-awid ni Marvin. Nakabalod mo't kayam. Natiliw da nagtakaw. Diyos ko, anyan day di nagbanbanagak. Kasano akitan, kanti agbalinto nga anak ko. Awanan rason nga agyanak pa iti day di balay. Agawid ako ni Jibalay mi. Kat sangwak no anya ti ibaga kanyak ni tatang. Tatang. Nay, nakalagip ka mo't anagawid. Imbag man ta nalagip nakpay. Pakawanan da ko matatang. No nagbalinak asukir nga anak. Nakabalod ni Marvin. Iso akapilitan nga agawid akon. Ala, umunig ka pa'y, tapno saan adito'y ruangan ti pagsaritaan ta. Anya tayo ko namitay? Nakabalod ni Marvin? Wan tatang. Natiliw da nagtakaw. Nakita da iti CCTV. Nagawid da. Tagkidawak iti pamakawan kada kayo, tatang. Masikog ka? Uwan, tatang. 7 abulan ng tiyan ko. Hay, dayto yan ti pagbutbut nga ide ang mapasamakan ka. Nagtangkan to mati ulam. Saan ka ang mabagbagaan? Anya nga ita tinagbanagam? Pakawanan da ko matatang. Agbabawi ngam nalpasan ti amin. San kun ang maisubliti na palabas? Ala, awanin ti maramidak, no di timang pakawan ken ka. Duduatan, tawanin day dinam. Isungawan maramidak, no di timang awat ken ka. Taamok mait nga awan sa bali apapanam. Ken saan ang mailibak, nga anak kalata. An-anong sak agaikan day ti bangkag ni tatang. Mula iti agduduma anak natin. Si kakaliday ta, Harlin. Ha? Mabel? Oh, kaano ka besi mangkot? Kasangsangpot ko lang idinaminsan nga aldaw. Uy, masikog ka? Yung agagait ka? Kapilitan Isupay jay maimulak anak natin dito Oh, good. Ni Marvin ngay. Nakabalod ni Marvin. Kan saan ang nagbalin ang nasaya at nga asawa. Isong agbababawi ak anak itaray kan kuana. Kastagayam. Ay, una yung tigasat mo, friend. No ni Robert kumati na kiasawaam. Saan mo ang mapadasan ti kasta ita? Anya ay naron. Aklo na kun at igasat ko. Tanatangkan mati ulo. Kumusta nga tamat itan ni Mang Robert? Amo na nga tan tinapasama kanya? Saan na pa'y nga mo? Ha? Kasano nga amom? Asan na pa'y nga amo? Siya ti asawa ni Robert. E di na amon na, anak itaray ka.
nagaram kanya. Ay kat sinong bata ka dagos Imbagak matidikan ka asong bata ka dagos no agaram kanya. Kasta ka di? Kat, kumusta nga iti biyag bukan kwa na? Nanamayak iti dan na ni Robert, friend. Kunana pa'y kanya nga inton birthday. Agpa-share kami di balasiw tao. Nagswerte ka nga ron no kasta, friend. Talaga, friend. Kat nung kasapulam titulong, di ka bumda nga umasidag kada kami, tas idadaan kami at tumulong kan ka. Uwan, agyamanak, Mabel. Ay, agyamanak. Nakapasngay kan nga wandakis anapasamak kan ka. Marigatan ka itay. Isu asinisarian da ka. Kitakal ti mabayadan diti ospital. Awan magkwarta ka nak ko. Tatang, nabiit pa'y ang nakatungtong ko ni Mabel. Kunana, ano ka sa pulak ti tulong? Sa anak ka no abumdeng ama panagpatulong kan kwa na. Iturturod ko na, tatang. Ay, imawag itay. Kat kinumusta na ka. Namuan na ngayon taray ka dito ospital. Inturturod ko tinagdawat iti tulong. Kat kinunana apa umay dito ospital. Halin! Nay, isumat gayam dahitan. Kumusta ka, friend? Ay, imbaglakit din. Tada ka agayam ko, Mabel. Naawan ka. Diyak amo na asino ti pagdawatak iti tulong. Siyempre, gayim nak nga rod. O, di agtinulong ta. No siyak tumatek ka sa pulan iti tulong mo. O, di tulungan nak tumat. Agyaman akmanan ka na, Mabel. Aging gaita, single parent akpailaang Mr. Lonely. Ikarkarigatak ti agtrabaho iti uma. Tapno adda pangalaak, iti pagbiagmi iti anak ko. Kayan pagyamyamanak, tatumultulong latatigayem ko, nga kumarik itan. Nang runa, no adda kalaat apakasapulak iti kwarta. Tuy pagayam mo, Harleen. Harleen, pagayam ko. Natural laang ti panagbidot. Ngem addamet laang kada tayo, no kasano tayo nga iturong tibiyag tayo itinasayaat. Ket no dumteng to ti panawen nga agayat kamanen, amumon akitaan no nasayaat day ta alalaki nga ingka ayaten. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Harleen, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Allen, iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak idi apabor iti pagsasao. Ano boyfriend ti gayem mo, saan mo asuluten? Ngam kinan ko dayta a pagsasao. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Len. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. At day bagakan ka, friend. Ngam secret tala ang daytoy, ha? Anya day ta? Sinong bata ko ni Russell? Kayan-ayat kon. Yes! Kamaw dyanan na. Sinong batang matlaangan? Among, agbagay kayo launay. Among kadi nga ibagbaga na kanya, tinalaw sa panaggusto na kanika. Damdamagan na pa'y kanya, nga nga ta, pag-asa na ka. Kat, anya nga timbagam.
Imbagak adakkel tinamnaman akan ka. Loka ka talaga. Sa anak mo't ang nagkamali, saan ka di? O, kita kat sinong bata mon. Wan, amo mo't nga istrikto unay dagiti dadakkel ko. Iparit da makirelasyon na, aging ka sa anak ang makaturpos. Iso asan ang mabalin ang maamwanda. Di saan mo nga ibagbaga? Ilimad yu ti relasyon nyo. Kan, rumbang laeng, apalpasan nyo nga umuna ti panagadal nyo. Oh my God, sumurot ka kada kami iti kantin. Nagtulag kami nga agkita kami ijay iti kastoy nga oras. Congrats, Russell! Sinumbatan na ka matgaya mo ti gayam ko. Thank you. Kan agyaman akmat iti panang patibker mo iti pakinakam ko. Naurayak lang nga sumbatan nak tigayem mo. Da kayo adwa nga, pag may saan dak gayam. Pwera nga, friend. Talagang amin nga bagay kayo. Siyak ti makikilig kada kayo adwa. Perfect match kayo. Promise. Gwapo, kanapintas kayo. Da kayo ti Jack and Rose iti biyag ko. Wen ka di, ilibre ka ita. Gaputas sinumbatan na kung tigayem mo. Sanan ang masapol, abulain na kami. Nagadulakit din nga ibagbagam. Hoy, oray di nakilibre. Agpaiso ti bagbaga kanya. Kanday ti titandaan ma. Saan mo aluklukwan di tagayim ko? Tasyak ti makalaban mo. Wen ka di, saan ko alukan tigayem mo? Mabuti nga ken ka. Iti day ta kinadakkel dagiti muscles mo. Ala, ag-order tayo ket din. Makakatawa ak manen kada kayo adwa. Adamadlaw ko kada kayo ka ni Russell. Apay asan kayong agpinpinansin? Sombro mo tayo gayam mo. Kumkompormi mo tang tibagbaga na kanya. Taapay ngamin aya. Intulod na kami ije paradaan ti bus iji Friday. Taagawid ak nga rod ije probinsyami. Nakita na akin na sa unak ti kinaubingak ang nakalugan iti bus. Kan inoffer na nga iti abay na ti pagtugawak. Alangan mo tapabainak. Saan ko mo tamabalin nga iyam amo ni Russell kan kuana? Tama nga no agipulong kadagiti dadakkel ko. Dayjay laang ti sanyo ang nagkinaawata? Saan ko nga min replyan adagos ti text na idaddak ije bus? Kan saan ko amasumbatan dagiti awag na idi nakaawid akon. Ta saan mo tapi mampano da papakan mama ije balay? Kurt, saan kapay akinasao, manipot si mangpot ka. Saan pa'y nga rod? Sige, bayam. Siya kun ti makisarita kan ko na. Apay nga inasit ganak. Kanapay nga may saka. Namnamaam ka di akadwak ni Joy? Wen. Kan namnamaak nga kid daw kuma iti pamakawan kanya. Anya ti basol na. Apay ko mga akid daw iti pamakawan. Idintulot ko iti terminal ti bus. Di pinanpansin. Idi nakita na ti amamuna. Nakikatugaw da iti nga amamuna. Sininyasak amapana kon. Ngam saan man la kumita kanya. Kan uray text ko, saan na ariniplayan. Nag-enjoy launay siguro ang makisarsarita iti amamuna. Anya nga ro ti kayat mo nga ramiden na. Yam amuna ka iti kunam nga amamuna. Kalpasan na, agipulong mat kadagiti dadakkel na. Natural, asaan nga agpadlaw, nga adda lang itulod kan kwa na. Iso asaan na kan apinansin. Apay nga rod adi naman la rineplyan dagiti text ko. Saan ka ko mga agbalin a selfish? Natural. Kaubingan na ti kasasauna. Ay na, Russell. No kayat mo nga agbayag ti relasyon nyo, rumbang laang nga awatan nyo ti tunggal maysa. Saan laang atiriknam ti pampanunutam? Di man la nagsorry mat, iti saan na panang sumbat kadagiti awag ko. Di pa'y makisarita kanya. Sika ti lalaki. Sika ti ang sorry. Sika ti umasidag kan kwa na. Kan awan ti basol nga inaramid na. Apay ko mga ag-sorry kan ka. Makaamo ka? No saan ka nga ag-sorry kan kwa na?
Saan mat nga umasidig kan kadayjay tag gumurgura? Nasakit tinakam na kan ka. Anya? Nasakit tinakam na kanyak? Sige nga, Rod. Siya akong sorry kan ko, ana. Kasano? Nagsorry kan ka ni Russell? When friend, ayos kamin. Katagyaman na kan ka. Gapo iti pan nakisaom kan ko na. Awan ang yaman na, friend. Basta siga. Aramidak ti amin para kan ka. Talaga amay saka anapod no agayam. Hard to find ako nada. Oray siyak mat Swerte tanaadaanak iti gayam. Akas kan ka. Bad news, Russell. Nagtext kanyak ni Joy. Naamuan dagiti dadakkel na ti relasyon nyo. I-transfer da kanon iti pagadalan. Saan da kanon apalubusan nga agsubli ditoy? Anya? Awagan man. Kaya't ko akasarita. Namin anon nga indayal ko. Ngam out of coverage. Jack, lakit di ka ba ala na mapukaw ko tigayem mo? Isu ti inspirasyon ko nga agad-adal. Oray siyak. Ay, kailiw kon to lakit di tigayam ko. Saan mo asar nga nakuntakan? Agdamag ka kadagiti daddo mga amamuna. Barang addaam mo da apakakuntakan kini Joy. Saan ka amadanagan? Takas taa talaga ti aramida. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Ay, Kanayon ka nga absent. Madadaal mo ti panagadal mo no kasta. awanan ti sirbi ti biyag ko. Tawan mo ni Joy. Ay, unay kan aya. Oray siya. Dakkel ti panakaikawak iti kaawanin ti gayem ko. Ngam ikarigatak latamat alabanan ti rikna. Jak kayat aboy-buyaan kalatan ang madadaal ti panagadal mo, Russell. Gapo ta imbilang kamot ti nagayam. Iso nga isardeng mo kuman ti panagin inom mo. Ornosam ti bagim. Tasumrak ka ita. Sana rumbang imay ka dito itagos ko. Ala, pumanaw kan. Sumrak ka niti klasem. Sana ka pumanaw. No di ka pilagkunay dita. Sa buwagan ka iti dano. Anya? Tungpalin na kuma. Tapagsayatan mo't laang ti ibagbagak. No inbilang nakagayam. Surutam ti ibagbagak. Tatang, imawagak ta ipakaamok ka sa anak pay laang ang makaawid. Busy kami diti pagadalan. Kasano nga ron ti allowance mo, no saan ka makaawid? Ipaw ityo kumalatan. Talagang amin adyak masangot ti agawid, tatang. Ala, katuna. Agan anat ka nga ron akanayon dita, wad. Wan, tatang. Sandak apakadanagan. Uray da kayo mat. Agan anad kayo akanayon dita. O sige nga rodan, tatang. Agpakada akon. Taado pa'y ti aramidak. Bye. Ay, maaramid ko baikit din ti agulbud ka ni tatang. Gapo ka ni Russell. Kaya't ko ang mabantayan. Tapno saan manin nga ginom. Inton mahang-over. Saan to manin ang makastra? Oh, Len, agmay-may sakamit ita ngagtugtugaw dito'y sirok ti kayo. Saan mo akadunga ti sinulot mo a boyfriend ti gayem mo? Ha? Saan ka boyfriend ni Russell? Oh, panagkitak ngamin kat addan relasyon nyo. Saan kayo ngagsinsina? Tultulongak laang. Tapno ituloy na latta ti panagadal na. Dadaulin namat kami ng tibiyag na. Gapo tawanan ni Joy. Agan-anad ka, ang mga numa-in love ka kini Russell. Wano, na-in love ka pa'y kit din. Ha? Wano saan, iso, ti ma-in love kan ka. Kanya? Agpaiso ti imbaga ni Mia. Agayata kun ka ni Russell. Ngam saan arumbang day ti amarikrik-nak para kan kuana. Sana bali. Ta medyo nakamove on san itinapasamak na ka ni Joy. Saan mo tan nga agin inom? Nagsublin iti sikod. Iso aliklikak mo tan. Katap mo na dardaras ko ang malipatan.
Sung batak laangan ni Vic nga agar-aram kanyak. Babaan kan kwa na. Maliklik ak matan ni Russell. Agyaman nak. Tanauray kumatlaan nga sumbatan nak. Kunaklakit din no di nakayat. Apay, planom ko nga isardeng ti agaram kanyak. Saan ba ete? Ngamjak ni namnama asong batan nak. Kunakpaikit din no adan relasyon nyo ka ni Russell. Awan, tinulungak laang tapno makabangon. Gapo iti napasama kadakwada ka ni Joy. Ayun gayam. Aging ka kadita, awan pa'y damag mo ka ni Joy. Awan pa'y nga rod. Jack mo't makontak ti sigod a number na. Apay anak isinara ka kanya. Anda ka di bagang? Anda kaya't ko nga ibaga. Kat sapay la kumata di nakagura. Anya dayta? Iti pa naglabas dagiti aldaw. Asan ko na magkitkita ni Joy. Naibaw ing tirik na kan ka. Agayatahon kan ka, Len. Anya? Agayat ka kanyak? Agpaiso ka di dayta nga ibagbaghan? Wen, patyan na kuma. Diyak kaya mapukaw ka kanyak. Kas itipan nakapukaw ko kini Joy. Awan ka di mat panagayat mo kanyak. Kuha. Ikang ka iti gundaway mo amang tingiting itiriknam. Sapay la kuma. Tamaayat naktumat laeng, Len. Apeasan ka makatal na. Kasladda kayat mga ibaga. Ada. Ngam sapay ko matasaan ka nga agong ungat. Kat maawatan na ko ma. Nay, anya dayta. Agkari ka pa'y adi ka kumamakagura. Sige man langan. Ikarik. Sa anak nga agungat. Sorry. Ngam agbreak tan. Oray anya ti aramidak. Saan ka amaayat? Narigat gayam ama isurot ti puso. Kunaktupay kat. Marik na ka as anak ngay ayatan. Gamala, aglunak dayta. Kat pagyamanak launay, tanagbalin ka na pudno kanyak. Kat inamin mo matlaang dayta. Sorry. No nagkamali akman. Sige nga, Rod. Panawan ka pa dito eh. Kunaktupay kat. Ang damot panagayat mo kanyak. Saan ko maarumbang daytoy? Ngam, talaga anat nagan tirik na kan ka, Russell. Agayat ak unay kan ka. Urisak. Naibaw ing tirik na kan ka. Agyaman ak itipan ng iturong mo kanyak. Nusan agapukan ka. Diyak amo, nuan yan tinagbanagak ita. Naaramid ko laang ti kasjay. Gaputa imbilang ka agayam. Ngambayat nga aramidak ti kasjay. Diyak napuutan nga agayatak matan ka. Saan ko nga amo? No kaano anang grugi daytoy arik na kan ka. Asino nga ta tinag-text? Nyo number mat. Basawat mo. Hi, friend. Ni Joy daytoy. Ha? Kumusta kan? I miss you. Agkita ta. Kat isurot mo ko ni Russell. Kaya't ko makita. Nagsubli ni Joy. Basta, anya tirong bang aramidag. Amo ka na. Isudala ang adwa ti pagsarakak. Ibagaklatan ka ni Russell. Nga adda kayat na ti makisarita kan ko ana. Replyak ni Joy. Apay adi mo imbaga kanyak. Ani Joy gayam ti kasinarak ko. Gaputa saan ko nga amo ti aramidag.
Saan na nga among ada relasyon ta? Kaya't na adwa ta sumabat kan kuana. Ngam awan ropak na iparang ko. When ngam imbagam ko malatta kanyak, tapno nakapagsagana akmet. Nakigtutak ang nakakita ken kuana. Pasensya kan, Russell. Anya timbaga na kan ka. Nagpalawak. Talagang imbawal dati cellphone ken kuana. Italang adanda ni bakasyon. Sada pinalubusan ang makaigam iti cellphone. Kasta ka di. No kasta. Panagkunak. Lepasan tan ti ayan ayat ta. Sigurado ka iti data? Wan. Dayta ti pangadam ko. Imanugot iti panangibagak, alapasan min ti relasyon mi. Kaya't naasawan, ni Joy Latta ti ay ayaten na. Aging ga ita, saanak pa nakalipat. Isang sangit ko latta ti sakit amarikrignat. To'y pagayam mo, Len. Len pagayam ko agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Kastay kunadan, awan ti agayat asaan amasaktan. Nagayat ka, iso anasaktan ka. Ngem husto laang ti inaramid mo, apanakiwin naswas kini Russell. Taamangan no adalaeng amasaktan ka, no itultuloy mo ti relasyon nyo. Asabaligayam, ti ay ayaten na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Len. At aga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan arayan, manipod kagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Diyak kaya ti agpaabak iti ex-girlfriend ko. Ngam iti udi na, siyak matlaang tinaabak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Ryan. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ryan, nabayag mo tin nga agayan ayat na. Adan trabaho tang agpadpada. Awan ka di pa'y planom, tagsimpata mo ten. Dayta ka di man ti bagam. Enjoyan ta pa'y ti kinabarokan kinabalasang. Kaano nga rin ti kayat mo apa nagsimpatan? Ibagaktukan ka into nakasagana akon. Ngam no ita, awan pa iti panunot ko dayta abanag. Diyak pa'y kayat ti mga sawa. Kayat ko pa'y tinawaya apa nagbiag. Sige nga Rod, ibagam tulaang no kayat mo nga agsimpatan. Tano siyak ti damagam, kayat kun awan mo tinturayan ta, nakaadaltan. Ken addan na talgad at trabaho ta, iso nga awanan problema. Dayta nga Rod, awan problema tan. Oras matan tapno agrelax ta ko nada. Iso asaan tapay ko maasar kan day tabanag. Sana pa yan nakasagana. Sige nga Rod, addaken ka dayta, nukunam asaan ka pa'y anakasagana. Apay ngamin adi mo pa'y lakayat ti mga sawa. Kat no agpada kayo ng agtaon iti 27. Kanya pa'y lang ti ururahin nyo. Basta, sana pa yan nakasagana. Marengrengak pa'y kitdin nga iso ti sang kaibagana. Apay apilitan nak, nudyak pa'y kayat. Amangan no saan na kan amauray, kat makikalaysan iti sa balay. Di aramidan na, no iso ti kayat na. No di nak mauray, awan maaramidak. Alangan napilitan nak amang ikalay sa kankwana, kat saan nak pa'y nga roda nakasagana. Diyak pa'y kayat ti agpamilya. Saan ka kadi masayangan iti 8 at taon a relasyon nyo? Ipalubos mo latan ang mapukaw ni Aryan kan ka? Uray ibagak, adyak kayat ang mapukaw, no iso ti aking kayat ang mapukaw kanyak,
awan maaramida. Oh, anya man ang tibag. Apay nga inaawis nak amangan dito eh. Agaw-awis ni Ashley inton kasar na. Numabalin, kaya't na adumar ay takanong. Kano? At iti invitation para kan ka. O sige. Ikarigatak ti maka-attendar, itipit siya nakalanad dita. Imbag pa'y kin ni Ashley, agsimpadan iti boyfriend na. Ay, Ryan, talaga ka di nga awan pa'y plano nga agkasaltamot kan? Dayta ka di man ti ibagam. Makauman dayta kanayon mo nga ibagbaga. Di ka din makauray. Panag ko na, awan plano ang mangikasar kanya. Di nak siguro ay ayatan. Iso asaan nak akayat nga ikasar. Wano, mabutang ka iti responsibilidad. Panagkita kat saan ka anapudlo kanya. Saan siguro asyak ti kayat mo ang makadwa iti tungpalbyag mo. Iso ang nasaysaya at nagwin naswastan. Makiwin naswas ka kanya. Gapulaan, tas sa anak pa'y anak kasagana. Kaanon to ang nakasagana ka? 8 years tan, Ryan. Aging gaita, saan ka pa'y ang nakasagana? Agpinasan siya talaangan. Ngam na umaakon amang oray kan ka. Iso nga agwin naswastan. Anyati ko na. Imbreak na kan ni Arian. Ay, dahito yan ti ibagbagakan ka. Amang ano saanan ang nakauray. Kat dayjay, nakabirok iti sa balay. Natured kit di amakiwin naswas kanyak. Kita man no anya tibiyag na, itataawan ako. Kasta ti pa nagkita? Saan na akabaalan ang mapukaw na ka? Puutan dito yung bagak. Agsublinto matlaan kanyak dadya babae. Manon atawan nga agayan ayat kami. Ngam nalakalaan ti pan nakiwin naswas na kanyak. Narigat ti mang namnama. Amangan numasaktan ka laeng, no saan ton nga agsublikan ka. Imposible day tang ibagbagam, pare. Iho, ape asaan matan nga umay ni Arian dito balay. Nag-break kami, mama. Taapay. Gaputa sana makauray nga ikasar ko. Anya nga rin ti maramidak, no sa anak pa nakasagana? Anya pa'y laang tirason asaan ka nakasagana. Adamo daytoy balay apagyanan nyo. Kukwam to umatlaang daytoy. Iso nga oray saan ka ni agpatakdar iti pagyanan nyo. Mama, sana day tati problema. Kaya't ko pa iti agpapas iti kinabaro. Kat kasano nga roditan, in break na kan ni Arian. Agsublinto matlaan kanyak dayjay, mama. Sigurado ka? Uwan, mama. Uray puutan nyo daytoy nga imbaga. Mano na bulan, sipod nag-break kami kinyarian. Nga maging gaita, uray may sala at chat na. Awan tinauray ko. Kita man kiti dagitin post na iti Facebook na. Nagadugaya man ti post na, jak nakit-kita. Dahil ito'y may sa aladawan na. Anda kadwa na. Baro siguro agayem na. Tadyak matamam mo. Ha? Nagpasyar dagayam iti sa bali apagilyan? Kinunana kanyak iti. Akayat na timapan iti daytoy alugar asyak ti kadwana. Ang amita? Napangayam agmaymaysa. Nagado ti impost na, aladawan na. Kat madlaw ang nakaragragsak. Kaya't naasawen, naragsak, nga uray awana kon itibiyag na. Itamang pa yung agawis ka nga aginom. Anda ka di problema.
ti salbagi jay babae. Tiyan mo na siguro. Iso lang ti kabalan na ti agragsak. Anya ti kayat mo asawan? Nakitak dagiti in post na iti Facebook na. Nakaragragsak ti biyag na. Kas jay lakalaka analipatan nak. Oh, dinagkamali ka iti pamatim nga agsublimat lakan ka. Wan nga rod. Kat kayat ko abalsan. Agiposak met. Kat ipakitak ijay anaragsakak met. Nga uray awanen iti biyag ko. Hindi, tapagtagtara yan. Nagawit ako man. Gusto ti ininom ta. Jack ba'y kaya ti agawid, Benny? Hi, boys. Mabalin ka dito makitable kada kayo. Aha. Nagpintas ka nagseksi na babae ka pare. Sige, Miss Beautiful. Agtugaw ka. Thank you. Siya gayam ni Emily. Anya mo tinagan mo? Siyak ni Ryan. Kat isuma at tigayam ko ni Benny. Hi, Benny. Hi. Nice meeting you. Pasensya kayo na. Basta ako nagawid ako. Urayin na akong ti asawa. Emily, sigala ko man ti makaamoy ti gayam mo, ha? Ryan, pasensya ka na. Kung muna akong nagawid, sana balay. Damat kaduam. Sige, pare Benny. Agal na nat kayo ti panagawid mo. Sige. Sika, awan ka di asawa? Awan. Sigurado ka? Wen, numanugot ka lagi di. Iawid ka. Kat ikasar ka. Ha? Kasaradagos? Kaslasan ang nakapapati? Iti dahi ka kinagwapo? Awan pa'y asawa? Tapno mamati ka apod no ti bagbagag. Sumurot ka kanya. Nayawid ka ni Jabalay. O sige, sumorotakan ka. Ngam, aginom tapay. Kaya't ko ba'y ti agbat. Madamdamatan tag nagawin. Okay, sige ti masurat. Ano? Ag-order ka nga roda ni ti kayat mo mainumin. Kan pulutan. Siyak ti sagot. Oh, dahil tati magusto kiti may sa lalaki. Saan ako ripon? Nasaya ta nakaringkan. At sino tinsangpet mo a babae? Agpada kayo anabartag. Ryan, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Kunak man no kunam, nagsinublian kayo matlaan kini Arian? Saan yun nga ipapilit dahi a babae? Naragsakan iti biyag na. Linipat na kun anaming pinsan. Kat, dahi ta klase ti babae tinang isukatam kenkwan. Anya pa lang ti birukan nyo kini Emily. Napintas. Sexy. Ati unan ni Arian, papa. Dahi talaang tinang ibasaram. Basta, papa. Ikasar ko ni Emily. Makamuka nga ro iti biyag mo. Nahustuan kan iti itad. Kat amumat siguron tinasaya at para kan ka. Sigurado ka iti dahi ta desisyon mo? Wen ko nakalangaro din. Natulagan ti kasarmi. In-post ko matan iti Facebook ko. Makita dahi a babae. Nga dan sabali nga ikasar ko. Pangbalas mo lang kan ni Arian? Ti pang nangikalaysam kan ni Emily? Kaslakastan? Ngam, ay ayatam kadimot lang ni Emily. Sana narigat nga ayatan ti kaskan ko, ana. Sapay la ko ma. Ta saan ka nagkamali kadagay ti desisyon mo? Saan ta ko man arumwar, Emily? Dandanin ti kasarta. At da pagsasao dagiti nataangan, asan arumbang arumwar dagiti dandani agkasar. Basta, kaya't ko ti rumwar. Mamatpati kamat kadagita pagsasao. Kaya't ko nga enjoyan ti kinabalasang ko. Iso asolita kon ti ag-enjoy, ta saan tapay anagkasar. Okay, pagustuhan ka. Tapnaawan may bagbagam. Thank you, honey. Talaga saan ka narigat akasasao. Tungpalam amin na kayat ko. Kasta ti kayat ko maagbalin nga asawa. Anya mo tanday tanapilim nga ikasar.
Bartek a babae. Rinabi a mabarta. Mama, pinagusto ak laeng, tayton agasawa kami, isarding nan tumaten ti agbartek. Sapay ko mata saan mo to a konsumisyon day ta babae. Ha, diyak kaya tigargaraw na. Mayroam kayong tumatlaan kan ko na, Mama. Itapay laeng, sursurwan yun nga aklunan ni Emily. Taison ti agbaling nga asawa. Diyak amo no masursurok nga aklonen nga agbalin a manugang ko day ta. Please, Mama, para kanyak. Sige man lang. Ikarkarigatak to asalaan. Anya, rumor ka manan? Nagpakada ka kadi iti asawap. Rumbang ka di nga agpakada ak tunggal rumwarak. Asawa nak ti anak yo, Mama. Sa anak abalod. Sige man langan, tapno awanan ti ado asao. Anya kadi nga oras nga agawid ka. Ada ka di curfew, iti daytoy abalay? Awan, ngamdamdamagak laang mo, tapno ada maibagak iti asawam no agdamag. Saan ko nga mo, noon niya nga oras amalpas ti party? Iso asaan ko mat nga mo, noon niya nga oras amakaawidak. Sige, mapana ko, Mama. Talaga bastos day ta babae. No saan ko lang ipagpagapo iti anak ko. Amang ano pagsasawak day ta babae. Rimwar manen ti asawak, Mama. Kataan niya tinamnamaam. Amom matan ti ugali ti asawam. Amay sa abartak. Bayan niyo latan, Mama. Makapagpanunot tumatlain. Di pa'y lakat nga rod agsikog. Bareng agbalbaliwan. Sige, Mama. Sumrekak pa iti silid mi. Agpalis akon. Sige, iho. Agbalbaliw pa yung nga tati asawak. Sapay la kumatagbalbaliw to matlain. Malagip ko man nangyari yan. Kita man kit di Facebook na. In unfriend na kamot gaya man. At dan asawa na. Katag nanauddan iti sabalya pagilian. Madlaw anaragsak mi arian itidan na ti asawa na. Sana kas kanyak. Ngagproblema ak ita iti na asawak. Kunak abalsak ni arian. Ngamsak mat ita ti agladladingit. Agingga ita, awan pay laang nagbaliwan ti asawak, Mr. Lonely. Imbaglakit din, tamaan anusan pa'y ti inak, apas pasinsyaan. Ipagpagapu na kanyak, ti saan na apanang tutop, iti asawak. Tuy pagayam mo, Ryan. Agyaman nak iti daytoy apakasarita ang pagayam Ryan, ket ti makunak, saan mo lata asarde nga nabagbagaan ti asawam? Kasaom iti nasayaat, bareng makapagpanunot tumatlaan. Awan mat sabali ang mapabasol, iti nagbanagam ita, nudi si kamatlaeng. Bueno papagayam, ingka nangaganti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Ryan. Iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely.
Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Amelia, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Addan edad ko ket aklunek anainlabak iti lalaki a nakachat ko laeng iti Facebook. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Amelia. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Gaputa kasangay yo ita. Ada itid ko arigalo kada kayo. Tapno adamat pagdiwliwaan nyo. Kantap no saan kayo ama boring. Anya ngay dayta, anak. O sige, lukatan nyo tapno makita yo. Sige karod, lukatag. Ne, cellphone. Ay, jakmot amo nga usaran da ito'y nakong. Naragsak akon iti dekipad a cellphone ko. May mayat daytoy. Tamabalin nyo ti agboya ditoy. No saan nyo nga ambo nga usaran, o di agpasuro kayo ka ni Faye. Saan kayo na masango nga isuro? Makumiko makakanayon iti opisina. Kasta ka di. Ama nga no narigat ko ang masursuro da ito'y. Mama, nalakalaang. Na-phone book ko ditan ti number ko. O kitaan nyo. Dito iti pakakitaan iti phone book. Yaramidan kayon to iti Facebook yo, tapno maka-video call yo ni Daryl. Makita yo mismo dita cellphone nyo, tirupa na. Kasta. Ay, mayat nga rod. No makita mismo dito'y cellphone. Mailiwak mo ta ni ti kapsat mo. Nabayagan asaan ang nagaw-awid. Ay na, makita ng paiso ti rupam anak ko. Kat makita pa'y aramidam. Un mama, imbag man, tainggatangan na kayo ni Jubel iti touchscreen na cellphone. Regalo na kanyak, ta birthday nga rod. Happy birthday, mama. Pasensya kayo na. Awan regalo ka na kayo. Mangipaw itak lang iti kwartayo. Okay laan, nga uray awan regalom anak. Saan kamot nga agliway ang mangipawpaw it kanyak iti binunan? Nayunaklat tanti bawit ko. Usaran nyo nga agpasyar. Agyaman unay, anak ko. Bastan an nadan nyo akanayon ti salon natyo mama. Agpa-check up kayo adagos, no at damati amarikrik nayo. Wen, saan nakapagdanagan anak? Si kakit di ti agan-an na dita. Ay na, Madam Amelia. Talaga mo ta naglaka kayo nakasursuro nga agusar iti touch screen. Kasano kat isumot lang amin ter aramidan yun iti agmalmalam. Ay da, Faye, maliwliwa akiti da ito a cellphone. Dagado ti mabalin ang mabuya. Kan dagiti amigak. Makitak dagiti ladawan da dito'y FB. Ay, nagpipintas na si ka. Kaya't kumat agipos iti ladawan ko dito'y FB. No kasta, masapul nga road nga damayat a picture nga iposyo, madam. Wanan niya. No kasta, agpales ka nga road. Adda papananta. Alaan nak iti ladawan, tapno addamot na pintas a ladawan nga ipost ko. Ken mapantamangan iti restaurant. Agpasyar ta, ken ag-shopping ta. Taalaan nakbeten iti ladawan. Nagapan nyo ka ni Mama, Faye? Naggapo kami di mall, ma'am. Anya tinaramid yo ijay? Nangan, nagpasyar, kan nag-shopping. Kat bayat nga aramidan mi dayta, alalaak mo iti ladawan ni Madam Amelia. Ipos na ka no, umapalmot ka dagiti amiga na. Talaga aman yung liwangarod ni Mama, iti baro a cellphone na. Agpaiso dayta ko na yo, ma'am. Daras na asimrak iti kwarto na itay. Agipos ka noon, iti ladawan na. Kaipopos ko pa'y lang ka dagiti ladawan ko. Ngam adun ti nag-like ka nag-comment. Replyak man adagos dagito'y comments da. Nay,
Ada notification iti Facebook ko. Ay, kitagman pa'y. Friend request mo't gayam. Mulong, tinagan tinag-friend request. Nagtaan mo ta nito iladawan na. Macho. I-accept ko. Adda ita, friend ko ni Mulong. Mama, kanayon matan aday ta cellphone nyo tik igaman nyo. Saan nyo matan nga ibatan? Saan aya nga iso ti Serbina ginatang mo anak ko? Kunam apagliw-liwaak. Wan ngam di yung matsobraan Agaliwaksay kayo mat. Saan na aday ta agsel cellphone ti aramidan nyo? Ado nga minen ti friends ko iti FB anak. Kitahan nyo tadagiti am-am mo yula ang ti pakifriendan nyo. Ay, narigat ang ti agtaltalak ita apanawan, mama. Wan anak, saan ka madanagan? Sa anak mat siguro aluklukon laeng ni Mulong. Ibagbaghan na mo't ama pintasan unay kanyak. Ken, nagseksi akano. Ay, agayatak samutan kan ni Mulong. Kanayon ko nga ururayon ti chat na kanyak. Kanayon nga min nga ag good morning, kan ag good night kanyak. Nagmayat gayam ti adda ka chat na. At damang damdamag nunang anak kon, kan noan niya ti araramidag. Adita, ada na chat. Sigurado animulong da ito'y. Basa ti chat na. Kunaktumot nga iso. Mabalin ka di nga kita ta iti personal intun bigat. Replya ka dagos. Ibagak awen. Papananyo ka day, madam. Ay na, nagpintas ka, nagsiksi kayo matan iti day taasuot yaw. Tangay ada ka matlaangan dita. Itulod nakman, karding. Sa dinaw, madam. Ijay mall. Sige Itulod kayo laang Saan kayong to masukaw na? Agsubliak ngamin iti opisina ni Ma'am Jubel inton madamdama. Awan problema iti dayta. Madam, itamam pa saan kayo nagpakuyog kan nefay. Ay, saan ko akasapulan ti kadwak ita? Di awanan ti mang picture kada kayaw. Saan ati ag picture ti mapan ko aramidan ijay? Kan apay aya nagado asal saludsudam. Ay, limak lakayan kalabid. Ala, isaganap kit din tilugan. Ay, nakasaganan tilugan, madam. Jay laaglugan ay. Sige, mapantangarudan. Nakarkaro man na nagpintas ka iti personal. Nakapudpudaw ka. Kaslasan ka maininitan. Sana kaslakan niya. Anapuran ti kudil ko. Gapo iti katatrabaho kiti talon. Saan mo't amadlaw nga agtaltalon ka? Apag husto laang mo't ti kulor ti kudil mo. Kan naguray si ka. Nagtaer, kan nagmacho ka. Ordinaryo akla nga tao. Sana kasken ka, amadlaw abaknang ka. Inginayan dagiti kawas, kan bag mo. Kastamat ti sapatos mo. Idinto ta siya. Ordinary lang dagiti suot ko. Sana ka may karikan ka. Ay, saan mo nga ibagati kasta? Apay kumamot, saan ka may kari? Kapot ta mabain na kung umabay kan ka. Kaslat tagibas si tagtibagik. Sige, tapno saan mo at tagtagibas si tagtibagim. Inton malpas ta amangan, ag-shopping ta. Gumatang ta kadagiti arwatam. Tapno saan mo at tagibas si tagtibagim. Inton sumaruno nga agkita tamanan. Agpaiso? Kunak lang arudan. Talaga baknang kang arod no kasta. Ay, sa anak mo tama ko na baknang. Saan ko ang problema ti kwarta? Tasaan mo't anaimot dagiti anak ko kanyak. Binula na pauitan nak ti anak ko japrod.
Ken, sa bali pa'y tititad ni Jubel nga anak ko. Isuda ti mangmangtad ti kwartak. Ta sa anak mo't nga agpenpensyon. Talaga nga, Rod, asan mo ang problema ti kwarta, no kasta? Narabyan kayo matas mangpat, mama? Sa tino tinanggapuan nyo? Nagpasyar kami lang kadagiti amiga, anak. Nasayaat mo't nga rod, tapno makaaliwaksay kayo. Madimot laang, no ti cellphone nyo akanayon ti sangsangwan nyo. Sige nga rod, anak. Umunag akon iti kwartok, kaya't kunti agin na. Ay, nabannog ka talaga. Ikat, ingkay pa'y mangan Ay, saanan? Nanganak ko di tirwar. Sige, mapana ko di ti kwarto. Ay, nagragsakak. Gapoy tinapasamak ka na kami kanimulong. Kuna na nga kita kami tumanen. Uray siya tiyag gastos. Okay lang. Kaasimot ako na nga awan kwartana. Isumanan to'y nag-chat. Good night, sweetheart. Naparagsak na kitang altaw. Siya kun ti karagsakan alalaki dito'y lubog. Gapo iti isasangbay mo iti biyag ko. Replyak mo't. Uray siyak. Nagpaiduma mo't tiragsak ko ita. Italaeng manen nga agayatak manipod pimusay ti asawak. Ket jaklakit di kabaalan amapukaw ka iti biyag ko. Kahit maputi na ang buhok ko. Apaw! Nagmayak mo di pa nagkankan tayo, madam? Saan nyo pa'y anasiputan ti yasidag ko, Hapay ngay masidag ka. Adda masapol mo, Faye. Umayak ko magsibog. Mada kayo matgaya man ngagsibsibog. Da kayo matundi nagtrabaho iti trabaho, madam. Bayat anak ngamin kadagiti apagukrad asapsabong. Kasra pa nagriknakit. Siya, dagita nga apagukrad asapsabong. Ha? Anya ti kunayo, madam? Awan! Kunak nga umubing tirik na ka makakitkita iti apagukrad asapsabong. Adaman kayam damagakan ka, Faye? Anya ka di dayta, madam? Napadasam ka din ti agayat? Hay? Saan pa'y, madam? Awan pa'y mo't nailawan ang nagaram kanyak. Uray iti FB? Awan agar-aram kan ka? Awan, madam? Apay, da kayo. Ada ka di agar-aram ka da kayo? Ada ipagakan ka. Ngam secret talaan, Saan mo nga ipagpakay ti anak ko? Ada boyfriend ko, Faye. Kat naamamok iti Facebook. Ay, sus! Inatiwdak nga rodan, madam! Nakasukat kayo manen, mama? Ada ka ti pagnayo ita? Wan iha, kaduak dagiti barkadak. Agpasyar kami laan. Naagaliwaksay, kasjay. Ada ngamin man madlaw ko kada kayo, mama. Ha? Anya ti madmadlaw mo? Madlaw ko apumin pintas, kan umububing kayo. Kan kanayon ang naragsak tila ngayo. Ada ka di mang parparagsak kada kayo, mama? Ha? Ay, tila ibagpagamad, Jubel. Agpaiso ka di nga, umububing kan pumitpintasak. Uwan, mama. Adan samot mang papapintas kada kayo. Apay akasla da problema, sweetheart. Saan ka matagtagari? Andang, Rod, sweetheart. Anya ti problema. Ibagam, barang makatulong ak.
Babainak ko mga rod amang ibagakan ka iti daytoy. Ngayon, awan mo't sa bahalya maasit nga. At ang amin iti ospital ni nanang ko, at masapol ang maoperaan. Ngumawan kwartak apag paoperak. Mano ka diti ka sa pulam a kwarta. Bale, 50,000 kuma. Ay, dakkel nga rod agatan no kasta. Uray utangag kuma, no adda kwartam. Bayadak tumatlaan, inton addan ton nawadwad a kwartak. Sige, pautangan ka. Agawid akpay nga rod, tamapan ko alaan ti bank book ko, tag-withdrawak. Ha? Ay na, agyaman akan ka, sweetheart. Apay nga taaman ipod pinautangak ni Mulong. Saan mo tan nga agchat-chat kanyak? Kumusta nga tan ti inanaan na operaan? Amang ano makumikom iti ospital, iso asanak amasango nga itchat. At tinasayat, siya ti agchat kan kuana. Ne, apay kastoy. Saan kumatan ama itchat? Ne, this person is unavailable on Messenger. Day tamati ko na. Ayabak man ni Fe, tagdamagakan kwa na. Ay sos, madam! In black na kayo, Mount! Sigurado ka kaniti day tanga ibagbagam, Fe? One, madam! Oray damagan niyo pa'y akin ni Ma'am Jubel. Saanan? Iso day tatay ibagbagak ang boyfriend ko. Iso saan mo nga ibagbagak ka ni Jubel takababain. Agsubli ka ni iti trabaho. Sige nga raw, madam. Kunak no ay ayatan nak ni Mulong. Ngam kwarta laang gayam tinalman na kanyak. Idarum ko la kuma. Ngam saan kumot nga amo ti pagigyanan na. Kanoan niya ti agpayso anagan kan apelyido na. Kan awan mo't kasuratan anak kautang kanyak. Abangan no maibabain aklang. Anya laangan ti mga dagiti tao kanyak kan dagiti anak ko. Kababain day ti ngay naramid ko. Bakbakatan akon. Ngam no apay anak relasyon ak iti adayo nga umubing ngam siyak. Aging gaita, Mr. Lonely, awan nang ibagbagaak iti daytoy anapasamak kanyak. Ngamita, saan akon amakichat iti adayo nga ubing ngam iti siya. Tuy pagayam mo, Amelia. Agyaman ak pagayam Amelia iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, saan nga amin nga ubing akarelasyon ket saan anapudno. Tadamet dagitay talaga nga agayat iti napudno. Nga uray adayo nga inauna ti babae. Adamet lang kada tayo ang mga miris, nuluklukwen da tayo ti karelasyon tayo. Ket saan tayo unay nga agtalek, nang runa, no saan tayo nga ammo ti maysa a tao. Bueno papagayam, ingkay nanggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Amelia, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingka panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.